Zdravo, Nedim Ramić ovdje, vaš i naš advokat za auto udese u St. Louisu. Današnja tema će biti auto udesi gdje je brzina automobila bila veoma mala. Nisu rijetkost da osobe koje imaju auto udese malim brzinama zadobiju ozljede mekih tkiva, to jeste mišići, ligamenti itd. Neki pretrpe ozljede koji mijenjaju život u nesrećama gdje su brzine bile samo 2,5 milje na sat. Najveća naučna studija o sudarima motornih vozila slabog udara utvrdila je da 29% učesnika zadobiju povrede mekih tkiva u nesrećama brzinom od 2,5 milje na sat. Za poređenje, 38% učesnika zadobilo je ozljede mekih tkiva pri brzini od 5 milja na sat. Znači, ove ozljede sastoje se od istezanja i kidanja ligamenata iz globova, koji često uključuju kidanje na tkivima, tetivama, mišićima i ligamentima. Nije neuobičajeno da oštećenje živaca bude povezano sa tim povredama, jel tako? Najviše doprinose ozljedama donjeg dijela leđa. Iz razloga što se putnici ne mogu pripremiti za taj udar koji dolazi u većini slučajeva od pozadi, jel? Većina branika na autima izrađena je za podnošenje malog udara sa ograničenim vidljivim oštećenjem materijalne štete. Ali, iako može doći do manjeg oštećenja materijalne štete, to jeste auta, tijelo i dalje pretrpi ozljede mekog tkiva, uključujući modrice, plus povrede grudnog koša i rebara. Dokazano je bez ikakve sumnje da, iako sigurnosni pojasevi spašavaju živote, mogu uzrokovati i ozljede. Od uvođenja zakona o sigurnosnom pojasu, ozljede mekog tkiva su se povećale zapanjujući 21%. Znači, hvala na gledanju ovoga videa i ako imate bilo kakvih pitanja, nazovite me na 314 352 6800. Hvala.